Živeli youtuberi! Živeli youtuberi! Danes se Dino spet vračam nazaj, kakor vsakič. Danes bomo naredili nekaj drugačnega, nekaj tazga, kar nisem še nikoli naredil. Odločil sem se, da nekaj naredim za vas. In to je, prejšnjič sem na community tabu na YouTubeu napisal, da bi rad od vas linke vaših YouTube videov, ki jih vi ustvarjate. In tukaj je grozno veliko linkov. Zdaj, jaz bom šel čez tele, da vidimo, kaj vi ustvarite, kako vi ustvarite. Ne obljubam, da bom šel čez vse, ker vas je preveč, ampak neki od vas bo pa mogoče imeli srečo, da so z nami. Yo, prijatelj, tole je moj šov, hiter se naštimi, da ti pa navžal. Yo, prijatelj, tle igrice igram, prid sem hiter, da ne bom igral jih sam. You win! Perfect! Zdaj smo nazaj na monitor, dobil sem ene 130-140 komentov. Zbrisal sem ene 20-30 komentarjev, ki ni imel nobene veze s tem, kar smo napisali. Moja edina napaka je, tako še nisem videl, da dejansko ne rabite linka dajati, ampak lahko sam klikne na vašo ikono. Pozor! Naredil bom video, kjer si bom ogledal vaš YouTube kanal. Če si želiš biti v mojem videu, je na tebi, da v komentar prilepiš link od svojega kanala, ki ima vsebino. Če ni linka, potem ne gledam in ne iščem. Kljub temu, da sem to napisal, veliko ljudi ni dal linka, ampak nima veze. In mi napiše, zakaj bi izbral glih tebe. Najboljši kanali in komentarji bodo objavljeni v videu. Ok, 296 lajkov, 130 komentarjev. Dr. Dr. je rekel zanimivo. Jo, folk, zdravljeni nazaj na mojem kanalu. In ja, v tem videu bom snemal še, oziroma v tem videu bom igral še eno novo igrico. Ajde vidimo to igrico, ok. Vidimo, kaj igra. Ok, tole mi izgleda... In zdaj nalaž ne bom šel po njo, pa gremo domov. Gremo domov. Tole mi izgleda nimam pojma, kaj je to za en špil. Zgleda mi, da igra na telefonu. Grafika je baljadna za to. Prav, Dr. Dr. 51 subscriberov, vsi ga čekate. Ok, ker jaz ta video snemam pač v presledkih, bom mes kakšnega še zbrisal, kam videl dejansko, da je prazna, ampak nima veze. Matic Fajf je rekel, ka mojga! To ne vem, če je slovenščina, ampak ok, recimo, da razumem. Ima 7 subscriberjev in igra, kjer lastovke gnezdijo. Super, super, malo smo poslušali, sprav Matic Fajfer je, zgleda, dober harmonikar. Florian Čuden je takoj napisal, a vas v šoli niso učili brati. Če Dino rekel, da bo gledal sam tiste kanale, ki bo v komentarju navedel link, to je res, ampak vsem ima je prav, lahko sam pritisnem na ikono in dejansko vidim. Tako da hvala Florian, da se potegnil zame. Redmaster je dal link. Redmaster ima 10 subscriberjev, 3 videa, Fortnite videi. A ne. Shotgun je. Ne umret, ne! Ok. Preživuje. Abdile Karta. Jaz vam priporočam, da date eno tako ime, ki ga je v easy izgovoriti. Abdile Karta ima 16 subscriberjev. Grem pogledati na hitrico. Brez zvoka. Zvok je ključen, če hočete biti YouTuber. Ker tega ful veliko bom jaz sam šel noter, povedal koliko subscriberjev, koliko video, pa enega pogledal na hitrico in to je to. Aslip ima 10 subscriberjev in ima en video. Ko je to? Ghost Bob Attacks Human. Ok, in duh je tle. A kao, premika se in ta se ustraš. Ok, to ne vem, če to ti naredil, ampak bolj mi paše, da bi gledal videe oziroma kanale, ki vi jih ustvarjate, ne? Wolfi. Wolfi je celo poznam, on je na mojem streamu. Smo mu podarili sub, da lahko z mano igra. Wolfi ima 725 subscriberjev, to pa ni toliko malo. Ima kar nekaj videov, se pravi 1, 2, 3. Ok, ni jih toliko, ampak vseen. Real vs Fake Challenge, se pravi imamo neki pravi proti Fake Challenge. Že prošli za na mojem kanalu, danes bomo delali Real vs Fake Challenge za mojim prijateljem Dinojem. Glej, kaj imajo rute, kaj jaz? Hudo. A ja, šli so se kvaj kaj. Temu neki faca ni dobra. Ok, govorijo malo angleš, govorijo malo slovenski, ampak Wolfi svaka ti čas, zakon si, govori celo boljše angleško jaz. To link od mojega kanala, rad bi pogledaš moj kanal, ki delam Fortnite montaž. On dela Fortnite montaž, aj pogledamo. 133 subscriberjev, koliko imaš video? En video, in praviš delam in en mesec nazaj. En video. Ok, glej, roba ga, če hočeš kaj več dobijati folka, moraš dejansko delati. Pro Gamer, moj YouTube kanal se imenuje Seba Lagan, če ga hočeš najdeti drugac, mu je inflajs grad. Dajte prosim, vzeti si čas, kaj nekaj napišete. Dajte si vzeti čas, kaj tole pokaže v bistvu, koliko znate slovensko. Ampak naj ti bo, jaz bom kliknil na tvoj kanal, da vidimo. 13 subscriberjev Pro Gamer. Ta grem pogledati tega, kako ga je snemo. Ta ga je kar kamero na televizijo. Zakon. Klikan! Kje je dalin? Viš, to ti je streaming. Glej, kaj se bo ugasnil televizor. Ugasnil se jim bo televizor, pa nimajo daljinca.
Zato, da ga obudijo. Gremo naprej. Legendar računalnik. Hočem zato, ker bi rekel, da vsi vejo za moj YouTube kanal. Če hočete, da ljudje vejo za vaš YouTube kanal, morate začeti delati. Morate začeti delati in delati dobre izdelke. Legendar računalnik ima 33 subscriberov, 55 videos in je rekel, da mu je računalnik crknil. Računalnik se sploh neče pržgati. Računalnik se sploh neče prežgati. Ja, glej, upam, da si ga zrihtal. Grem naprej. Hyperblue, Dinoti, jaz bi res, da pogledaš moj kanal. Ok, Hyperblue ima 7 subscriberjev, Broken Ball Wizard Live, to so neki by Titanic. Varianta Lego kocke. Gledamo 2 frame-a. To je Roblox. Aha, in pol imaš te mode pa te fore. Ok, vse mi je jasno. Gremo naprej. Elektrožiga. Elektrožiga ima 104 subscriberje. Ajde, idemo, slow challenge, slano vodo. Kva? Veter se sliši? Zdaj se spomnil. Kaj si se spomnil? Tako da subite se nam. Subite se! On se je zdajle spomnil. Ok. Ja, slana voda. Ne, no, dal je pit njej slano vodo, a se hecaš? A je popila slano vodo? Resno, res. Slano vodo si pil. Da te vidimo. Pa najbolj da, pa greš v morje, skočeš in popiješ slano vodo. Ajde vidimo to. Ne to delati, pristnete. Golden Pearl. Pa go... Pa go... Kar da je zdaj pa to popi. Oh my god! Ok, gremo naprej. Val Pezdevšek, ker si moj najboljši youtuber, ki te spremljam z začetka. Hvala, ker si vzel čas in prebral moj komentar. Link, ok, bom kar takole kliknil na te. In Val Pezdevšek ima 22 subscriberjev in snema Fortnite. Kako buildati 90s v novem updateu. Ajde, en dan nazaj. Opa, 90s, evo, 90s. Dober je, upam, da si jih naučil. Gremo naprej. Krej. Izberi me zato, ker sem prišel iz angliške v slovenski YouTube sceno in rabim začetek malo podpore. Krej ima en subscriber, neki za začetek. Yo, kje ste folk? Dobrodošli v mojem prvem videu tu na tem kanalu. Dobrodošli prvi video. Se pravi, ta video bi bil malo bolj tak načil, tudi bolj kratek bo bil. Kratek. Malo bom povedal vse, malo kva sem prej delal na YouTube, Okej. malo kva bom zdaj delal na YouTube. Gremo naprej. David Novak, moj kanal se imenuje MCPSLO. Kva? Kliknil sem na to, kdo je največji prankster, ima tukaj zadnjo igro pred morjem, Minecraft Spectralis, ajde pogledamo. Oh my god, ubijaš me s tem. To ni dober! Takih stvari se morate izogniti. Zvok mora biti porihtan. Zvok iz slika, ko še fika. Ok, očitno ima preslab računalnik, ja. Očitno, glej, zrihtati računalnik, pa streama, če ne bo nič od tega. Slow Explorer, moj kanal se imenuje Slow Explorer, ima 5 moji idoli, ok, izgleda. Jo, dobrodošli v novem videu. Čeprav sem rekel, da ne bo več Battleland Royale, evo ga, tukaj je. Tukaj je! Po sreči je šlo, ker moj oči je preklical tisto. Je, preklicuje! Viner! Dober je, Viner je bil. Roki, jaz sem že naredil video o tebi. Shejtil sem vse te 4, ki so proti tebi. Roki, jaz sem že naredil video o tebi, shejtil sem vse te 4, ki so proti tebi. Napisal sem mi povedal respekt za pogum. Res, respekt, treba imeti jajce, da kaj tazga narediš. Link od mojega kanala. Grem pogledat. Roki, kaj Roki ustvarja? Roki ima 108 subscriberjev. Došel sem kući zašto. Vsi prijavite ovaj video, najkraći video na YouTubeu. Došel sem nazaj. Ok, on zgleda miksa slovenščino in srbo-hrvaščino. Ljudi, vidjela sam video, a danas Da. Pa se malo zavrtet. došla sam kući. Zgleda mu je bed, ki je prišel domov iz morja. Farming Simulator! Sem tvoj naročiko ne se naročijo. Ok, ajde vidimo, naročite se na njegov kanal. Ajde vidimo, on ima traktorje rad. Farming Simulator, veliki skoki. Se pravi, če hočete gledati Farming Simulator, pejte, ampak to meni ne zgleda na traktorje. To meni zgleda kakšni Ferrari na njivah stari. Hudo. Hadouken, moj kanal moraš brati, si eden od mojih youtubera, ajde, Tuli Gaming. Slow trailer kanala, 6 subscribera, en video, ajde vidimo. Dobrodošli na mojem prvem videu na tem kanalu. Moje ime je Tilen Ivančič. Ok, Tilen, ko snemaš, ne snemaš zraven ljudi, zato da se te sliši. Ko snemaš, drž to kamero naravnost. Gremo naprej. E-Kolar ima 100 subscriberjev, ajde do 100. Gremo do 100, zdaj ima 100. Ajkolar. Ajkolar, tako se reče. Iz svojega bila Ok, to ni dober. To ni dober. Gremo naprej. X mobile gaming. Ni dober, poprav to. Te mikrofone pa to. Mobile gaming, 10 subscriber, Brawl Stars. Kva če bi jaz začel playati Brawl Stars, kaj sem? Jaz to vem, da je to za mobitel igra in da jo vsi igrajo. Gremo naprej. Moj kanal se imenuje Petrovček 07, na njem delam gaming zive in vloge. Res si želim, da si ga pogledaš, ker te zelo rad gledam, ker si... Hadouken! Taka legenda, ja. Hadouken, ajde Petrovček, da te vidimo. Petrovček ima 20 subscriberjev, s prijateljem sem naredila slime, moj prvi vlog, ok, hudo, malo ima Fortnite, grem pogledati, kva si ti naredil? Vzela sem prozornik. Hudo.
Kva sta to delala? To so neke mešance, da... Hudo! Hudo! Wow! A ti to ostane na prstih ali ne? Ful dobre, stari, to mi je pa všeč. Alex MD11 ima 8 subscriberjev in igra futbol. Top 5 goals. Ok, igra, to je na mobitelu, ne? Se pravi, mobile gaming. Ok, če imate radi mobile gaming, futbalerstvo, gledajte na Alex MD. Vid Mars, ajde, Vid Marshall. Vid Marshall ima 43 subscriberov, 5 v MotoGP 19. To je na 125 klasa. Ajde, razpali to po zadnji. To je pa lahka kategorija, ampak cool, všeč mi je, da nekdo dela malo drugače. Tilen Šašek, moj kanal se imenuje Tilen Šašek. 21 subscriberov, Fortnite, če bi radi gledali. Fortnite je to. Sprav, Fortnite brez komentarja, če imate radi sam gledati Fortnite brez komentarja, pogledajte to. King Gas, ker hočem tvojo ceno, ker bi da mi poveš izboljšave. Ajde, vidimo King Gas. 27 subscriberjev, slo GTA, ajde da vidimo. Zajebancija. Dobar dan današnjem streamu. Veliko avto, bo skupaj kaj? Danes bo mal crash stream. Ok, danes bo malo kaj rekel crash stream. Kak naj jaz to? Kak naj jaz vem, ne vem, če ti ne veš, ne vem ti jaz. 24 viewov, GTA stream, gremo naprej. Kamera si bod, to je moj nasvet. Živel sem prijatelj, tvojega prijatelja, ki je na ljudskem vzličku, kdo je to? Robi, to je tvoj stric Andrej, vem, pozdravi ga. Ema YouTube Plays, ajde, celo punco imamo. Če je punca, svaka ti čast. 828 subscriberov, zakon. In ni nobenih videov. Rad bi, da si moj kanal ogleda legenda in začetnik slovenskega gaming YouTuba in Twitcha. Ajde, napovednik, da se vidimo. Upam, da vam bo všeč. Uživajte, ok, ajde, da vidimo. Večno snemam igrice in unboxing še veliko več, se pravi. Vse boste lahko videli na njegovem, ne bom spremljal samo Fortnite, pri še veliko drugih iger. Tako da, če je kanal zanimiv, se naročite, se pravi, naročite se na Žigecov stream, vidite, ima Fortnite. Rekel si, da v druge igre imaš sam Fortnite. Ok, gremo, Rebecars YouTube, moj kanal se imenuje Rebecars YouTube, rad bi pa da me omeni, zato ker vem, da en del tvojega življenja tudi strah avtomobilo. Yes! Točno tako, avtomobili, motorji. 46 subscriberjev. Hudo, stari, glej. Glej ti to, on je celo snimal ta prave avtomobile, ni igrice. Opa, Rebecars YouTube. Ok, imam malo fieste, imam malo ovo, ajde gremo naprej pogledati malo bistvo. Če imate radi avtomobile, na njegov kanal čim prej. Psycho Official, evo kanal, poglej si ga. Ajde, Psycho, da vidimo tvoj kanal. 1026 subscriberjev. Všeč mi je ta banner. End of the year season bike. Stale pa neki hudo biker, stari. Tale kanal zgleda. Čakaj, a to ti pelješ ali to dejansko? To so posnetki. Od drugih. Ode kamera. Ok, mal šumskih dogodivščin. Jaz sem tam ene 25 let nazaj vozil kroske, ker je moj sošolc Marko Lukežič imel kroske in jaz sem takrat prvič s kroso dubo dejansko stika, ne. In se spomnim, ker mi je dal kroso in sem šel čez njivo in sem tam ostal, ker sem crknil. Pa skozi sem ga sprašal, zakaj treniraš modele? Pa mi je hitro pokazal, zakaj. Subscribe. You got the sub. Cool Park 46. Cool Park 25 subscriber. Trailer kanala. Vem, da je Brawl Stars se igra. Se pravi, igra streljačine, vojne, Overwatch, Fortnite. Jack Killer 32 subscribov, Fortnite. Ok, to be continued, zgleda on dela neke take fore. A ja, to je mobile gaming. Jebač! Zakaj bi šel gledati, da boš imel kaj za početi, pa vidimo tebe, ki si mi ga tudi lajko pokomentiral. Ajde, da vidimo. Jebač! 79 subscriberov in je mene dal, Dinoti Rage. O moj bog, a ja, to je ono, ki sem znoril. Ja, ta ima ne vem koliko 300 tažen to gledal v Ameriki. He fucked up. Big time. Znoril čist, stari. 75, kad sem ga ustrelil, 75,000 kad sem ga falil, z mitraljezom džaba, stari mrso. Vem pa, da je bilo to na enem YouTube ameriškem kanalu in je bilo zakon. Hvala ti za tale rage, dal sem ti like, evo. Gremo naprej, Mali Tado, pač moj ga lahko pogledaš, ker me zanima, če imaš sploh dobre videe. Ajde vidim, če imaš dobre videe. 36 subscriberov, še en Fortnite. Tole zgleda je neki Fortnite, kako bi rekel, klip varianta montaže. Taža Place, upam, da zbereš moj kanal, ker si car. Taža Place ima 170 subscriberov, svaka čas, evo ga, tukaj on igra, ajde pogledamo videa. Ma pa kar neki video, svaka ti čas. Duo s bratom, ajde si pogledamo tole. Ajde si pogledamo, on igra. Spremenil sem si kanal Basketman, ker bom začel z gameplay oziroma z igricami. Ja, on bo začel z igricami. Moj pomočnik Hemi. Hudo. Igra Fortnite. Matija Prsenc, evo Dino, tole je moj YouTube kanal, da ga prosim poglej, ker sem tvojih začetnih vlogov današnjem lebenu, temu pa da sem Sveta Marija, dubo navdih.net, to bi vedel, kako začeti z YouTubeom. Jaz sem začel z YouTubeom leta 2012 ali 2013, ko mi je bilo dolg čas, posnel sem Čefure Raus in sem rekel, ajde, da si posnamo malo vloge in moj 4. video je bil viralni, ki je bil po celi Sloveniji, pa po novicah, pa to, Mafija protest, pa to.
Gremo naprej, da vidimo, kva je ta, ukvarja. Matija, prosim, 120. Planica letos odpade. Skakalec versus nogometaš. Ajde, on je v bistvu skakalc. Čau, folk, Matija, tukaj šleva svojega soseda. Ne bom povedal. Važen, da je sosed tam. Ful dober. Aha, to je skakalec, ok. Bravo. Bravo. TC-nejc, upam, da me izbereš, car si. Ajde vidimo, TC-nejc, kaj imaš, kaj ti znam pokazati. 225, pa kaj brejo. Fortnite, Minecraft. Ajde vidimo, Minecraft preživljavanje. In dobrodošli ljudi v novem videu. Ljudi, dobrodošli! Minecraft, tretja epizoda. Čujem. Če imate radi Minecraft, je to ta pravi kanal za vas. Robi Borašak, sem tvoj oboževalec in upam, da me Andrej kdaj predstavil. Enkrat, ko se bom dubal z Andrejem, pričeti. Ok, zdaj sem pa tukaj neki dubal. PCP je, a to od Aljaška fejkaš, ker on zavel delat, ni hejt, ker on to dela. Dajte prosim stavke pisati, da se lahko razume. Drugače pa, jaz ne vem, kdo je Aljažek, nimam pojma, kdo je Aljažek. Fake, ne fake, pa tudi če bi fejkal za kom, kaj ima veze? A niste veseli, da vas promoviram? Niste veseli? Cake Killer, Dino, prosim, moj kanal. Ajde, Cake Killer, kakšne so ti nalepke, kaj sem ti poslal 44 sabov. Predstavljam vam moj intro, ajde vidimo intro od Cake Killerja. Ujebote. Gremo igrati igrice, ne? Gremo igrati igrice, ampak si me prestrašil. Oh my god. Ok, Cake, ubijo si me s tem, ampak dober, Cake Killer bi rad igral igrice, gremo naprej. Matej Živko, a lahko klikneš na ikono, ker nije pojma, kako dobiti link od svojega kanala, ok, evo, upam, da zbereš mene, evo, kliknil sem na tvojo ikono, si v redu, Matej Žitko, 12 subscriberjev, kaj ima, Bentley, avtomobile ima, Hyundai ima, ok, tam ima pa rada avtomobile, zastava Jugo, to moram vedeti. Idemo. Jugo nije za dugo, se pravi na njegovem kanalu lahko si pogledate avtomobile. Davidek bi lahko cenil prosim moje, ker so komaj začel in mi gre dobro. 3 subscriber, dobro mu gre. Fortnite live stream, Turbo Building je nazaj, ajde vidimo. Je nazaj. Zdrav za Benjamina Benja. Face Cross, zdravo, bi prosim pogledal moj kanal. 14 subscriberjev, new intro, Fortnite Fendi, trolanje. Ok, malo Fortnite-a, tole je PlayStation Fortnite stream. Felix Gaming YouTube, Dino. Felix, 79 subscriberjev, 2 videa. Prvi video Fortnite Battle Royale. Živijo. Sem Felix. Danes bom igral Fortnite. Ok. Danes... Yes, 75 subscriberjev. Fortnite News and Clips. I hope you will choose my YouTube channel because I'm new on the scene. I started with my channel because of you. I watch you on Twitch playing Fortnite and I will try to do something useful. Ok, tukaj malo pokaže, kaj se kaj. Novi skini, novi danci. Ok. Škej tazga, se pravi, tukaj vam pokaže njegove outfite in skine in dance. Gremo naprej. Tomaž Prše, wow, slovenska vojska vidim. Je to kao kopija M16-ke. Po moje je to paintball. Tomaž Prše, 27 subscriberjev. Airsoft, kakor sem rekel. Ajde, da vidimo. Airsoft Slovenija, hudo. Nekaj drugačnega. Se pravi, GoPro na glavi, hudo. Zadihan, čist prestrašen. Mer se zmena. Prav... Kva sem jih zdaj spokovan, car? Evo ti subscribe, pa da jaz vem, kako ti to pokaš. Mlinč! Prosim, poglej moj YouTube, ker mi je prvo prišel kakšno seko na izreku, kaj ne popravim svojim videi. Ajde, Mlinč, da vidimo. Mlinč ima 161 sabov. Solovin, svaka ti čas, svinja me je pokariral. Ok, Fortnite kanal. Kva sem jaz tudi, se tega spiči? Bravo! Čestitam! Ampak kamera si vbode. Joke je lol, mene bi lahko izbral, zato ker se želim biti bolj popularen. Sicer pa te spremljam od začetka in sem zelo dober gamer, ker se želiš vlogo vedno. Ne si želeti biti popularni, zato ker mislite kao, da je to ful dober. Kokar je dober, je tudi ful slabo. Kokar vas ljudje marajo, vas tudi ljudje ne marajo. Zelo veliko je ljubosumja tukaj, zelo veliko je napadanja tukaj, zelo veliko je nožov v hrbet tukaj. Tako da to je kar težka pot. Pokemon on igra Pokemon, ok, Pokemon, Fortnite. Gremo naprej. Imt Mato Pro, gledam vse tvoje videe, najboljši streamer, zato bi rad tvojemu videu. Ajde Mato, gremo pogledati. 46 subscriberov, Fortnite solo, Fortnite. Jaz grem live. Jaz tudi! Ti veš moj video gledati, ali si pa pička. Oh my god, kakšen je to govor. Ne tako govoriti, ne žal, folk. Pa tukaj je dober začel. Matic Dakič, vem, da nisem gaming kanal, ampak gledali ljudje video, da lahko tudi z glasbo uspeš. Yeah, I want your name. Yeah, I wanna fame.
game! Cause you are the best, best of the rest and I know it! Yeah! Če imate radi tako muziko, ulejte njego. Stritka TV, Suzana je rekla. Suzana, ko sem jo spoznal na Milijonarju, je rekla, ja, da poznam ga prijatelja. In sem ji rekel, naj napišeš sem. Stritka TV, 38 subscriber, igra Initial D. Če ne veste, kaj je Initial D, Initial D je najjača risanka za avtomobile, japonska risanka, najjača, to si morate pogledati. Toyota AE86. Opa, idemo! To je to, veš, oni ga driftajo. Čakaj, a to je GTA 5 mod, ali kaj? Žanče MFP. Edinoti, jaz bi rad pogledaš moj YouTube kanal, ker hočem na YouTube spet. Bil vesel, če mi nekdo kot si ti legenda pogleda moj profil. Tako upam, da izbereš mene pa veliko uspeha v gamingu. Hvala ti za želje. In 253 subscriber, to je pa že jači mal. Vinkerian Fureka 2. Ni slabo. Kamero si morate ubodat. Panda ima 164 subscriberjev, gledam vse kanale. On gleda vse kanale, ajde vidimo. Ajga, Mr. Panda, on gleda Ome TV. Videos. Wow, to je pa že malo žešča kategorija. Skoraj 3000 subscriberjev. Moj setup in soba. Aj, prav zanima me, kakšno imaš setup. Ni dobro, še v novem videu, tako video za danes bom posnetil. Vidimo tvoj setup, ok. Se pravi, vsa oprema za streamanje in gamanje. Vsaka čas videos, dobro. Matic Richteršič, upam, da zbereš moj kanal, ker se trudim, ampak video oziroma streami niso zelo kakovostni, ker računalnik žal tega ne omogoča. Nijem facecam, ampak se trudim brez tega. Hvaležen bom že, če boš samo pogledal moj kanal. Jailbreak živo livestream. Ko je to za ena igrica? A to je tudi Roblox. Roblox. Kurba, si mislil, da je v žicer? Kurba. A jaz? To ful dobro zgledaš, ne? Meni ful folka prav, da igre Roblox. A jaz sem dal neki brez... Dajte mi malo razložiti, kva je Roblox? Kva lahko se počneš tam? MG Scope Reel, ta kanal. 5 subscriberjev. TikTok imam tudi jaz, ko da me dodajte, dinoti. Tojga CKS, ok, Dino, želim si, da pogledam moj kanal, ker me ful zanima, kakšno je tvoje mnenje o meni in mojem kanalu in za nasvet, kaj bi lahko izboljšal. PC mi je trenutno na pravilu in ne morem objaviti novi video, pa tudi linka kanala ti ne morem, imaš pa tu link zadnjega videa. FIFA Manager. Je že tool začel. FIFA Manager. Adbro Gamer, ker delam daily stream, to pa ni glih lahko delati, ja, meni rečeš. 5 let že streamam. 2 subscriberja in 1 video. Slovenian Shitty Gamer. Ful bi rad, da spogledaš moj YouTube kanal, ker si moj idol. 68 subscriberjev, Fortnite masaža, pejte si pogledat. Žiga Braids, brezijanska klapa, kako pa je to? Gasilci pa... gasilci, ok. 308 subscriberjev, brezijanska klapa. Vi ste gasilci. In pa, ko vas pokličete, laufate, zakon. Jaz sem tudi bil gasilc, ker sem bil star 10 let, ker so rekli, da bomo dobili za jesti, če sem upisal. In pa smo dobili. Pa smo pa naumo pumpali, pa sem si polupal prst, pa sem nehal. Zakon, vsaka čast, gasilce respektam, kar tako naprej. Tevži, ajde Tevži, da vidim tebe. Tevži ima 29 subscriberjev. To je bila vaja, malo telega, malo zrihti tele, FPS je pa to. Sergej King Sergej, prosim, če me meniš, ajde Sergej, da ti vidimo. 16 subscriberjev, pas kontrolira moj dan. Dragon, CJTIDC. Jaz bi furat, da vem, daš moj kanal, pa da mi kaj predlagaš. Tako da prosim moj kanal, pa še car si dino 51 subscriberov, Fortnite Live, kamera je obvezna. Ambro YouTube, 78 subscriberov, GTA 5, končno en igra GTA 5, malo bolj. Malo letimo, joj, koliko sovražam to vozilo. Ok, hudo, se pravi, ti si tak, ka strelaš iz vrha, jaz ti pa nič ne moram. Alex Pro, želim, da me pogledaš in omeniš, ker je to moj nov kanal. Moj prejšnji kanal je bil Alex Gamers, Barberim iz Clash Clans. Profilni, imel sem 37 naročnikov in želim si na tem kanalu več. Prosim, pogledaj. Ok, ajde, Alex, pogledajmo tvoj nov. Pogledajmo tvoj nov kanal. 5 subscriberjev. Ajde, igramo Minecraft. Moj prvi video na novem kanalu. Ujoj, prestraš me ta muzika. Igra Brawl Stars. Sviti Leonidas, rad bi, da si gledaš moj kanal, ker hočem prehiteti prijatelj v subscribih in da bi služil vsaj 1 euro z YouTubeom. Ja, z YouTubeom je zelo težko služiti. 33 subscriber, moj rekord kilo na kontrolorju. Ajde, vem, koliko sem imel rekorda. 10 kilo! Dobar je! Tortilja, jaz res hočem, da se vidi, ker hočem dobiti vsaj 50 subov. Tortilja hoče 50 subov. Vem, da moj kanal ni dober, ker snemam s telefonom, plus kjer program snemam. Jaz snemam z OBS. Se imate na mojem YouTubeu, imate v bistvu en video, ki vam vse pove, kaj jaz delam. Tortilja ima 31 subscriber in on snema s telefonom. Neverjetni, Roblox znalom. Zdravo, sem Mega in dobrodošli v novem videu. To Mega, ne daj se, samo naprijed. Razer ima 31 subscriberjev, potaknil sem se na ravni in razbil krožnik. To sem pa še videl, to sem mi poslal. Ne me šiša, še like sem mu dal. Kva zdaj on počne? Stari.
A ga lahko še bolj zafejkaš, majketi. Pyrolive, imam zanimivo vsebino in bi mi prišlo prav, da bi ljudje videli moj kanal. Ajde, vidimo tvoj kanal. Zanimivo vsebine, 16 subscriberjev, okej. To je pa žvižgavc. Jaz sem si enkrat spržil prste žvižgavcu. Kaj se bojiš? A sem rekel, da je žvižgavc. A veš, da jaz vem. Pipan minuta. Res se želim biti omenjen v tvojem videu, se borim z vsemi naročniki in delam čim boljše videe. Ok, pa z YouTube se dvakrat mi preprečilo objavljanje, vsakeč, ko se to zgodim, zgubim vsaj 10 naročnikov, tako da bi bil zelo vesel, da bi omenil mene. Ok, ajde, glej, tako pač je, YouTube je YouTube, boriš se proti vsem. Prvo se boriš proti sebi, v svoji glavi, pol se boriš proti delu, pol se pa boriš proti hejterjem. Pa drugim YouTuber streamerjem, ki ti hočejo zariniti nož v hrbet. A ste videli to, še je po 2, zakon, 37 subscriberjev. Dirke, ful dober, pejte ga pogledaj. Sep Matic, povej, zakaj mene ne bi izbral, zakaj bi te izbral. Ajde, povej, zakaj bi jaz tebe izbral. Ajde pa, imaš 18 subscriberjev, zakaj? How to get money free, Skyrim, ajde vidimo. Tega z njo, ok. Zakaj bi te izbral? Dej neki božga nared, da te izberem, no dej, rad bi te! Nik Muhič, ker obžujem tvoje videa, pa še začetna muška mi je všeč. Ok, Nik Muhič ima 11 subscriberjev. Ok, kva? Noč mi ni bilo jasno. Jan Krasnik, jaz mislim, da je moj kanal dober in zabaven, saj malo ljudi ve za njih, hajde pogledam. 23 subscriberjev. Samo ško spemaj tomu daleč in pa neki to bilo Voli njega, briga, on je iz streama, briga njega, če misliš, mam. Nije veze, DK44, imam dobre videe, ajde vidimo, če imaš dobre videe. 26 subscriberjev, this is my channel. Kva pa ti delaš na tle? Kva za hudiča ti delaš, majke? Ne, no, fuj! Kva ti to delaš, majke ti, ej? Experiments and stuff. To je moj kanal, upam, da zbereš, ajde vidimo, 32 subscriberjev, ta dela eksperimente. Ok, malo nekaj drugačenega, making KCL, testing firework, nekaj reže, nekaj. In kva boš pol s tem? Zelo rad vid, ko streamer reakta moj channel, upadaš tudi ti, ajde vidimo, kdo je vse reaktal na tvoj channel? Kdo so te streameri? 56. Aha, njega pa poznam, itak da ga poznam, Davija. Pozdrav ga, Davija. Ako pogledaš moj kanal, Alex123, 20 subscriberjev, really crash. Oh my god, se prav ti komentiraš crashe. Please, lahko klikneš na ikonco, pogledaj moj YouTube kanal, ker se trudim, vsi se mi trudimo. Vsi se, 38 subscriberjev, Fortnite, pa dajte kaj drugega kot sam Fortnite, no. Ma, ok. Ja, Gor je! Ok, Franček Kuplunga, 109 subscriberjev in another Fortnite, ampak gremo pogledaj Stranka Kovačič Rože. Rože. Če to ti delaš, svaka ti čast. Nastja Pergej, ok, 13 subscriberjev, igramo vi. A, vi, ful dober, to zuna mahaš pa to. To je zakon, majke mi, to mi je všeč. Koliko imaš s sabo? Vi sem jaz včasih ful igro. Face Dark, YouTube, tako je moj YouTube, ajde vidimo, Face Dark, tvoj YouTube, 16 subscriberjev. Kaj? Nobeden še ne gleda. Nobeden gleda, sam ti noti na svojemu videu! Škorpi ima 393 subscriberjev, dela Fortnite montaže, Jack in the Box remix, mashup, Denise. Ok, kje pa je spohojena? Kva se z njo dogaja? Žiga Marič, 319 subscriberjev, njegovih 10 najljubših skinov, nagradna igra. Ja! Jaz sem Žiga, danes 200 subov. Malo si pojačim mikrofon, prijatelj. Pato 2002 ima 10 subscriberjev. Ajde, ima neke, kva so da, futbaleš, neki South Park. A ja, to je igra South Park, gled BMW, gled Porschejev spred. Pujsek Pepi, ti si legenda od legende, moj prijatelj sprašuje, kaj je link, ker ima kanal. Čak, on ima kanal, pa ne ve, kaj je link. Ok, 3 subscriberi, Pujsek Pepi, bom pogledal tega tukaj, spravi igraš Minecraft, gradiš. Gremo naprej, Tadej Kozlovič, Rebom 6 Funny Edget, Roof Gaming, kaj je to? Roof Gaming je do subscriber 72. Nekaj, končno neka streljačina, nekaj malo drugačnega. No way. Oh my god! No way! What the fuck? Je bilo pa to zdaj? In ne se zdi, da je tole zadnji. Red bi si ogledaš moj kanal, ker se gleda, pa ka bi mi dosti pomenila. Ajde, Tomo Gig, da še tebe pogledam. 156 subscriberjev in Fortnite! Robot me strela, ajde vidim, kot te robot strela. Ok, dobro došli. Za vas, ok, jaz, lepo vas pozdravljam. Trebaš vedeti, kaj govoriti. To je to! To je to! Ni več!
Ni več. Tisti, ki ste mi dali linke od neaktivnih YouTubeov, sem zbrisal, tako da teh ni, ne se sprašujete, zakaj mojega kanala ni, če nisem imel aktivnih videov gor, te nisem omenil. Za vse vas pa hvala, ker ste mi dali te linke. Upam, da vam je bil všeč moj posnetek. Drugače pa hvala za ogled tega videa. Lajkite, subscribite, šerite, pa hmalu prije novih videov, veliko novega sodelovanja. Planju imam še marsikaj. Vidimo se pa uživite. Yo, prijatu, tole je moj šov. Hitr se naštimi, da ti pol nožov. Yo, prijatu, tle igrce igram. Prid sem hitr, da ne bom igral jih sam. You win. Perfect.